Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda ya none tariki 26 z'ukwa kane 2024. Amakuru yacu kagiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda Ambasaderi Rwamucyo yavuze ko ushyigikira FDLR wese ari ikibazo ku gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe hanze y'u Rwanda turakubwira ko Amerika yohereje mizile zirasa kure muri Ukraine. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana. Nkurakira gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Ambasaderi Rwamucyo Ernest yavuze ko ushyigikira FDLR wese ari ikibazo ku gihugu cy'u Rwanda. Ambasaderi w'u Rwanda uhoraho mu muryango w'abibumbye Ernest Rwamucyo yashimangiye ko igihugu, umuryango cyangwa umuntu ku giti cy'abashyigikira umutwe w'iterabwoba FDLR wavutse ku mitwe yashinzwe na guverinoma y'abajenosideri yashingiye mu mashyaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kunamurwa kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Ambasaderi Rwamucyo wabwiraga akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kwa 24 Mata 2024 ibijyanye n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, yavuze ko uyu mutwe w'iterabwoba wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye ugihangayikishije umutekano w'u Rwanda ukabona akomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere. Yagize ati FDLR ni nayo yihishe inyuma y'umugambi wo gutsemba Abatutsi b'Abanyekongo ndetse no kwangiza uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agaragaza ko u Rwanda rutewe inkeke n'ubufatanye bw'ingabo za guverinoma ya Kongo FARDC n'uwo mutwe w'iterabwoba wa FDLR udahwema kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yavuze ko icyemezo cya leta ya Kongo cyo guha intwaro imitwe irimo na Mai Mai yiswe Wazalendo gikomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC no mu bihugu by'abaturanyi bikomeje kwakira impunzi zitagira ingano, ndetse yavuze ko no guha intwaro imitwe nka FDLR ari ukurenga kuri gahunda mpuzamahanga z'amahoro. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi mu kohereza abasirikare b'abapolisi mu butumwa bw'amahoro n'umuryango w'abibumbye, aho rufite abasaga 5900 mu bice bitandukanye by'igihugu. Reka nanone tukubwire ko Amerika yohereje mizile zirasa kure muri Ukraine. Kera kabaye nyuma y'imyaka Ukraine bisaba, Amerika yashyize yoherereza icyo gihugu mizile zirasa kure mu gukomeza guhangana n'Uburusiya mu ntambara imaze imyaka irenga 2 iri guca ibintu muri Ukraine. Mizile zoherejwe ni zirasa nibura mu birometero 300, ikintu gikomeye Ukraine yasabye kuva iyi ntambara yatangira. Amerika yatinyaga kohereza izi mizile mu rwego rwo kwirinda ko zakoreshwa mu kurasa mu Burusiya imbere, ingingo ishobora gutuma ubukana bw'intambara buhinduka. Amerika kandi yangaga kohereza izi mizile mu kurengera inyungu zayo kuko amakuru avuga ko izi mizile zitaraba nyinshi mu bubiko bw'intwaro bw'icyo gihugu. Hakiyongeraho n'ingingo yo kwirinda ko ikoranabuhanga rihambaye Amerika ikoresha ryakwiganwa n'Uburusiya cyangwa Ubushinwa. Icyakora nyuma y'uko Ukraine ikomeje gutsindwa ruhenu ku rugamba, Amerika yaje kubura amahitamo, biba ngombwa ko yohereza mizile mu buryo bw'ibanga rikomeye. Amakuru avuga ko zimaze gukoreshwa nibura inshuro 2 muri iyi ntambara. Bwa mbere zikaba zararashe ku kibuga cy'indege cya gisirikare kiri mu gace ka Crimea, ubundi zikoreshwa kurasa ku ngabo z'Uburusiya ziri mu gace ka Bryansk. Byitezwe ko Amerika iri bukomeze kongera umubare wa mizile z'ubu bwoko yohereza muri Ukraine, cyane cyane nyuma y'uko Perezida Joe Biden yasinye itegeko ry'inkunga ingana na miliyari 61 z'amadolari izahabwa ibi bihugu birimo na Ukraine. Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yashimiye iyi nkunga yabonye, icyakora avuga ko ije ikererewe cyane ku buryo bizasaba imbaraga nyinshi mu gusubiza inyuma Uburusiya. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Murekera gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.